we banza uvuge izina ryawe. Jenny yitwa Patrice bahari mabaye mugabo icyo kintu wavuze mu bisanzwe icyo sinumva nyine no bushoka kivuga aho rero amahoro arakenewe. Amahoro rero impamvu adasanzwe amasasi umumenyesha makuru nawe murakoze. Imvura iraguye yanse kugumura igihugu. Saa sita amakuru agacavuga mugabo ndakubwiye subira ukomera amashi uwo wese yagize uruhara kugira ngo amahoro mu gihugu aboneke. Mwana wa mama nta muntu n'umwe muri iyo myaka yahera ataratunze akaradiyo ndabeshya. Ugasanga rero buri mwanya wose hari radiyo bari baragize ikimenyetso cy'uko bagomba kumenya inkuru zose. Ni radiyo BBC abatama baraje n'akaradiyo. Hari ahantu rero ngaha hakurya mu ntara ya Rumonge wasanga umutama wese afise radiyo yiwe kandi bariko bavuza amakuru amwe bashaka kwibasaguza agacaza direct amakuru aratambuye. Aho rero wihenze twebwe abantu twari dufise ingorane baca bakunyuma agaca yicara muzehe n'akaradiyo pum 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 radiyo iratanguye. Ni saa 12 n'igice ku isaha mu Rwanda no mu Burundi. Ni saa 12 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma Ferega Kwaya kuri gahunda za Radio BBC. BBC koza miryango umurongo wa metero 23 n'ice 13 hamwe nta kilohertz 1200 muri ku murongo wa swa. Eka tugaruke gatoya inkuru zikuru zigurwa hirya no hino mu karere. Ubwo papa w'iwanjye rero ntiyarazi ko ari je niko nabisubiramo. Ayati urambarira bageze mu Burundi n'abandanije aho nyine reka dutangirira amakuru yacu twerekeze mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Barack Obama aragaruka kuri kino kintu abari muri Amerika. Mugenzi wacu Brida Sebyumva tugeze ahema uruzinduko mu gatondo garagara cyane n'ibigire ko bidasanzwe benshi bagatse kuri iki kintu kitumshi komeza gose no kubereka ko bigiye gutorwa kandi kugiga twagwa n'umuntu wirabura. Ibindi bidasanzwe twumva ko abitugezaho Perezida Barack Obama. Wow motion approval the ruling dollar stars of America. But just to side this world, yes we can change the world. Aho amakuru ari karabandanya muze hari kuri target mbana ni rero shanda hinduye frequency. Turakomeza amakuru yacu uko bigaragara reka twerekeze mu biyaga bigari kandi mu biyaga bigari turagaruka mu gihugu cya Uganda. Bwana Museveni agaruka ku bintu bijyanye no kubona umutekano mu karere bitoroshye. Reka twumve dinashize bahizi Uganda zikintuke tworoshe benshi barimo bagarukaho hano muri Uganda. Ibi byose byagaragaye ko ari ibintu bitoroshye kandi aragaruka kuri ano magambo akomeye Bwana Museveni. I'm sorry, let me better say it this way. We're taking the 12 for the Yakimon. You go to Champamo. We can see the people, they are also continuing to work in the nation. It's very nice, okay? Thank you. Amakuru abandanye nahinduye ibihugu muzani kuri target sinzo kurero kacamo rero ngeze ku makuru rero aryoshye turabandanye amakuru yacu. Turakomeza gatoya mu biganiro byacu bya BBC uko bikomeza. Reka twerekeze mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byose ni bitoroshye byagaragaye mu mutekano benshi ariko bakagaruka kuri iki kintu kandi yagarutse ku kintu gikomeye yuko iterambere ari bidasanzwe mu gihugu kandi buri ufite amahoro kandi
dukomeza kuyakoresha uko biri je kurude mambutsa ikigali nuko bigaragara aha turi ni Kigali turiko byinshi birimo bigaragara benshi bagarutse ku kijyanye n'amahoro ariko bwarubiriza Paul Kagame we akagaruka kuri iki kintu kitoroshe ari ibintu kimaze kubona amahoro yagezeho buri wese avana amaboko mu myenda ye and then they must start to work for a nation azagira akavuga ati igihugu cyanjye shaka kubona gifite indi ndorerwamo ikindi rero ndongera ngaruka ku bijyanye hano n'ibintu bijyanye na karibya bindi birahaga mame muranyumva uzagenda mu mitungo mu baturage usanga umwana arwaye imvunja igihugu barimo bavuga ko kirimo gitera imbere songera ugarukiye ubabwire u Rwanda ni rwiza ariko bazongera bavuge ko ari urwa mbere kurwara amavunja ibyo furekazi cyanatangura rero amakuru aryoshye rero ararenze uko bigaragara byinshi mu birimo bigaragara aho turi muri 2000 na kangahe mu mwaka w'ibihumbi 2000 hagati y'2009 na 2010 hari rero hariho umuntu w'izeye abagwanyi bari bakiri mu ishyamba hajya ku rusasu bari barenze sibyo mwana wa mama umuntu n'ukuri komera babagabo barondeye mu rwatsi bakomera amashyi urusasu bararukubita wibereye muri toilette y'ibiti bibiri urabona no kujya mu kikiraro hariyo amasari hariya hejuru attention yataye urumva muri meditation papa ariko arumviriza radio ngiye ku makuru mu reka rero dukomeze mu Burundi hariho ibigo bigaragara ko intambwe y'amahoro iri ifata intera ibyagarutse muri rusange bigaragara ko hariho umuhari uri mu Rwanda mu ishyamba urimo urashyira ibirwanisho hasi ariko icyatangaje nuko mu mwanya bari bahagaritse intambara gato bongeye kumvikana amasasu reka twumve uko bimeze hariya mugenzi wacu inkuru turayibaza Leosiyo Ngabo uko bigaragara aho rero umva inkorora ndayikora nabi cyangwa korora none uwo mumenyesha amakuru akorora acakorora inkuru iryoshye muri muzehe n'abati esha aha rero ni problème n'abandanye uko bigaragara aha nyine turi Bujumbura mugabo mu gatondo ijoro harayumvikana urwamo rw'amasasu ibyo rero byagaragaye ko benshi mu banyagihugu bavuga bati umwizero w'amahoro yari karaboneka koko sinzi igitumye washobora gusubira kurasika tubaze mugenzi wacu Pastor Habimana atugeze ko iyo tumubaze impamvu ibyo biruko Pastor Habimana ikibazo kirimo kiraba ko bongeye gukubita amasasu ibi bivuye kuki ariko de hinge banze sike butini ikijyanye n'intambara twaragihagaritse nta mugwanyi wacu akiri kwaratera amabombe uwumvise amabombe kijya kintu mumenyesha amakuru twarasotowe muri uwo mwanya urumva bene gihugu bari kubavuga bati ibiganiro biriko birajamo mesheri zamwe kuba utacunga urusasu komera amashimana yo mw'ijuru ikindi nacyo nongere nagusabe ukomera amashi sokuru wacu Petero Nkurunziza wayagize uruhare uretse kumvikana kugira ngo abenegihugu bashobore kumva ko boshikira ku iterambere y'ibindi bihugu uyu munsi uriko urakora uriko uriteza imbere kubera iki ntakikwirukansa barabaza
barabaze n'iwacu kubera guhunga yashikanga muri Kongo abakongomani bakamukubagura yamusubiza inyuma mu iringana agaca amubwira ati muze zungayo mutamara ngo nanzunze mutama What is probleme kura mahoro n'ingorane hanyuma agaca amubwira ati ngo we keba mote agaca amamagara yakawa yakoreye dawe urabyumva bagenda bareka guhuza kubera probleme yo guhunga kubera rero irange bantu baca bahuza imagine rero Sebarundi atangura urumuri rw'amahoro ararutanguza kugira ngo tugume mu mutima kandi ahuri hose wamuvuga ati ubundi wese agira amahoro ijambo rikomeye nazoka nibagiye ibintu bikomeye bashaka tukomera amashimara yacu mwijuru mugire bikomera amashimara Imana bishobora byose yatumye igihugu cyacu kironka amahoro bikomera amashuri cyane nimufire bashaka amahoro ni ikintu gikomeye cyane amahoro abasokuruza baravuze bati ahari amahoro umuhoro uramwa imyaka twaciyemo mu ngorane zitandukanye uyu munsi abarundi bariruhutse bakavuga bati imana ikintu cyane wikomera amashuri cyane harageze ko igihugu cyacu gitera imbere kandi twongera tukamenyereza nyene bongera bateze imbere igihugu cyabo kugira ngo zongere kazoza keza imana ikintu cyane wikomera amashuri cyane intwari isezerana mu masesa utumviriza ibi shauri yake